khubor nakaslem jong unongsan hima. Namar ka jingbom skotnat ya karai jong kaseng kabala island iki MDC banya trailang haki HADC uba Golden Nonglong Vice President ka All India Professional Congress Meghalaya baru Secretary ka Meghalaya Pradesh Congress Committee hagajuk kapor uway niki kertong ubalaya kun komu MLA na Ramraj Jerngam constituency ula penbena ba ulami ino nagaseng Congress. Yakani lapen pau da uba Golden habaya keren bat kinong tok khubor haga arpu pratrik ujleo arajar arpu lai de kabaong baka daw ka jingmi jong un ka Congress kalong ba umsngo tanat ya karai jong ka seng kabala island iki MDC banya trailang hapo ki HADC. Shisho uba Golden ula ongru bahalor ketika benta ula dat ban pa da ka jingtho ban ino kam show President rangba ka Congress Meghalaya unit uba Vincent H Pala. Bangin nang penroy ya ka parti nang ni syakamat kamtam habang din siya kendu ya ke MDC election bat ke MP election ro henry kani ka jingrai jongki MDC bat kamtam ka jinga menjur lang nakaliang jongki nong ya lambak mat jong ka parti ka ba ngam siu disu bat ngasiu sitom ya ka bangan dangsa ngamit iyu kin ban jubab mentah ke ka kentien ka bangangan kren hopai ba kaya kentin ka ba ngan batay pada hukay ba na marang asngo ba lada kanu karay ka bang isim kadi bandon kanong rim lada mangi kinong yalam jong ka parti ngisna yaki rules ngisna yaki kendon yaki jugi kendon ni pen ken pa de heken ka heken kata ka kanong rim ka jongi kum kinong yalam jong ka parti de halor kini ki benta ki banga asngo ba ngasno ba ngadadon ru lalong kumba kongu lalong kumba ngasya menjur henry hakamen simpat ngamla ban sya ngamla ban pediang ngamla ban pedi artili kidur sabar ngan ong hooj bersyapo pat kamen sim ka junga kalong ba ngamya menjur tika bahayi yang aba nganem ya don no syabat ka parti ngaku aba ngalap hai ke resignation mentamen step hai presiden barang ba jumi da kamen sim juga jing smok ya tang ba ngah perkat bakanong rim hi bat ka jinglong jong ladiru ngadi ban sotu hai ka bang ngayeng dina kata kata ngalap hai ka resignation mentamen step akmat presiden ba mentah kumni kum bakalong ngaku abat pisai sepi ba kalalong ke ba ngamla ban snotu bat kamtam hakabedi bat kani ka jingrai jom ka parti hakabashim ya kani ka rai kani ka senjam ya kani kersyani kani ka MDC tingong ya pi banang ni sakmat kalong ka ba ladang-ladang don bat ka parti bangan lek ban pensayo pai ba namar ba ngati pi misotu ba dah kayeng kadi tenat katnu rumo Rila da kinong syong jong kata kayeng daptang ka jingbum ya sotu jingmut tapi enle ko manusia syong du kata kayeng kasitom hi mong di bandon kanong rim habang idon na kayeng di kelak ka bahab ya ba Golden kumni ba un mino ana po ka parti bat ya kani karai ru kumut hakabedi bat halor kini ki artli kinong rim ki bangasa om ba ka bahayang abangan ino syai ka jinglong jong khot jong ka parti kongres bat kamtam nabrokot ki pusru ki bangabat la kalong ku secretary jong ka MPCC la kalong vice president jong ka All India Professional Congress jong ka state de delor kini ko rim ngalai ka sti chau president bangan wengno ya ka jinglong dukhat na ka party congress